नेपाल च्यानल सोयाचना दिपी सकल सोकुमी भाजु मेजु पिन्त दुनुगुलन छे लस्कु स्याना जना जी सुशील साई छिकपिन सोयाचना दिगु ख ज्याजो वंगु वाले थुगु ज्याजो प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे व रिपिट टेलिकास्ट प्रत्येक सोमबार सुतेसिया 11 बजे व बुधबार निनेसिया स्वताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोया दिफै थुगु ज्याजो स वंगु वाले जुगु ठिठी गतिविधि या रिपोर्ट छिकपिन गुन्याने न्यवेगु जी वंगु वाले न्यवाते स परापूर्व कालन छे हनावया चंगु हलिमे हे ताहगु जात्रा भुंगदिया जात्रा ठुसिन तजिक हना चंगु ख ठुगु जात्रा वैशाख 7 गते विधिवत रूपमा पूजा जयना दया नव यासे यलया लगंख्य थ्यांका दीपा कागु ख थय भुंगदिया जात्रा बारे छगु रिपोर्ट सोया दिस थौ सोया करीब जिन खुसद पुलांगु जात्रा ख भुंगदिया जात्रा थुगु जात्रा अपायना वैशाख अन्तिम अन्तिमै है वैदिक विधि कथ साइट सोया गौदान याना ठुगु जात्रा न्याकीगु ख ठुगु जात्रा औपचारिक रूपमा नवयाना साइट सोया भुंगदिया मूर्ति रथे बिजाका रथयात सालिगु हलिमे ताहगु जात्रा ख भुंगदिया जात्रा 2076 साल वैशाख 7 गते शनिबार विधिवत रूपमा पूजायाना यलया तबाले भुंगदिया मूर्ति यात नवयागु खसा 2076 साल 1 महिना 22 गते रथारोहण याका 25 गते रथयात पुलचौक साला गाबले ठेंगुगु ख 2076 साल 1 महिना 26 गते गाबल रथयात साला मंगल बजार अले 27 गते सुन्धारा अतिथैगु नुगले तक सागु ख आकन 2076 साल 1 महिना 29 गते नुगल चाहबा तक साला 30 गते लगं खया भुंगदिया माया रूपे डुगु मासिमायात छचा चाहेको गुख 2076 साल 1 महिना 31 गते विधिवत पूजा आजायाना बौबिया कनेखुनु जेठ 1 गते मासिमा निचा चाहिका थती थेंगु गुख थती थेंका कनेखुनु 2 गते नै ग्यालन लुकुगु खसा 3 गते याकमिसा पूजा न्याकु गुख आ हाकन ठहे वइगु जेठ 23 गते भुंगदिया रथयात इति ज्याउले खेले तक सालिगु ख धासा 26 गते भोटो जात्रा खेना भुंगदिया मूर्ति यात फुलाया नीति भुंगे चोंगु दिएगले बिजाका जात्रा समापन याइगु ख वाङमे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी वंगु वाले वेकया सचिगु बुदी पु वंगु ख वेकया बुदिया लस्ता ठिठी ज्याजोदन जुगुदु छगु रिपोर्ट विक्रम सम्मत 1977 साल वैशाख 30 गते यादिङ पुनु यले पाटन्या बकुम्भाले वाङमै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीयागु जन्मजुगु ख वेक छम भाषाविद नापनाप संस्कृतिविद न ख वेकल विक्रम सम्मत 2013 2017 अले 2023 साले मदन पुरस्कार न ट्याका दिगु ख आतक स्वकतक मदन पुरस्कार ट्याका दिमा वेक छम जगदी फुलिजक मजुसे वेकल मेमे गुण यक्को शिरपात ट्याका दिगुदु उकया मध्ये सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु त्रिशक्ति पट्ट आदि कवि भानुभक्त पुरस्कार तन कया दिगु ख 2076 साल 30 गते सोमबार वाङमै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीया सच्छिगु जन्मोत्सव तजिग हंगु ख उगुदिखुनु ललितपुर महानगरे सार्वजनिक विधान बिउगु ख वेकया जन्मोत्सवया अवसरे वेकया त बग्गीतया ससम्मानपूर्वक नगर परिक्रमा याना ललितपुर महानगरपालिकाया प्राङ्गणे औपचारिक ज्याझ्वन यागु ख उगु औपचारिक ज्याजोले प्रमुख अतिथि कथा माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल जुयात बोंगु खसा
भारतीय राजदूत महामहिम मनजीव सिंह पुरी लगायत मेमेपी अतिथिपी नापनाप सच्चिदन दे ढुङ्गुपी ज्येष्ठ नागरिक पिन्तन सम्मान यागु ख उगु ज्याजोले नुगो खतेगु झोले वाङ्मे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी वेकया जीवन तस्क सुखमय जु दया दिल नापनाप सच्चिद आयु या रहस्य सकल नेपाली पिन्छ यागु सम्मान थगु जीवने माया त ऊर्जा बियोगु ख कनादिगु ख सौलत परम्परा निमित्त कन सत्यमोहन जोशी ध्यान गर्न तर वास्तव चाहिँ जीव महाभाषा जीव राष्ट्रभाषा जीव चाहिँ राष्ट्रिय संस्कृति जीव राष्ट्रिय कला जीव फुक चीज वस्तु मध्य कमरा नेपाल समृद्ध नेपाल देवा ठाउँ किसिमले भूमिका दो एगादि केनियो निम्तिको चाहिँ गर्छौ थगु जीवन या त सिद्ध यागु खस थगु संस्कृति यागु मुख्य भूमिका दै तैगु खे वेकल जोड बियादिगु ख मानवीय परम्परा उठो या त वो चाहिँ जीव सांस्कृतिक इतिहास है जो तरंग जो की भूमिका दुर्गा जो सौताको फहे वंगु जेठ 4 गते विश्व शान्तिया अग्रदूत गौतम बुद्धया जन्म जयन्ती न तजी कहंगु दुख सोयादिसन छगु रिपोर्ट गौतम बुद्धया जन्म थौ सोया निन्यासौ खुइ सोदन यव नेपादेय लुम्बिनी अञ्चलया कपिलवस्तु जिल्ला जु ख वसपोल्या पिता सुद्धोधन खसा मा मायादेवी ख बौद्ध धर्मया प्रवर्तकीय रूपेण वसपोल्या त क्यागुयै वसपोल्या बुद्धत्व प्राप्त जुइगुन यवयना सिद्धार्थ ख वसपोल्या त लाइट अफ एसिया न ट्यागुयै 2076 साल जेठ 4 गते निन्यासौ खुइ सोदमंगु बुद्ध जयन्ती न्येदन लिपा सप्तपुर महाविहार अतिरैगु यले पाटन या चिकौं बही पाके गोसागोगु ख उगु दिखुनु दोलन्दो श्रद्धालु भक्तजन पिन्स पाटन्या ठिठी बहा बही परिक्रमायाना झौझौँ ध्याको बुद्ध जयन्ती हना दिगु खसा उगु परिक्रमा ठिठी बहा बही भजन खल वटुवा पाके आपला आपा भक्तजन पिन्स बोटिकया दिल
पावैको 2077 साल या बुद्ध जयन्ती या नीति यलया ओकुबाहल पाखे पावो ललानाका उख ठोय वंगु बुद्ध जयन्ती या लस्ता किफली नगा ज्ञानमाला भजन खलया बोसाले बौद्ध जीवनी बारे न्यसलिस कासाना जुगुरु ठोय न्यसलिस कासाया बारे छगु रिपोर्ट सोया दिस ठोहे वंगु 2076 साल जेठ 4 गते बुद्ध जयन्ती या लस्ता बुद्ध जीवनी बारे कीर्तिपुर वडा नम्बर 9 ले बौद्ध न्यसलिस कासा जुगुरु उगु कासा 9 वडा चोपी थिथि भजन खल व मिसा पूजा पाखे वतिकया दिगु खसा उगु ज्याजोया गोसा धासा नगा ज्ञानमाला भजन खल पाखे गोगु ख उगु ज्याजुले नगा ज्ञानमाला भजन खल 85 अंक सहित नापाङ्गु शिर्पा त्यागा दिगु खसा बालकुमारी मिसा पूजा पाखे 75 अंक सहित लिउ लागु ख अठिनाटु 65 अंक सहित नगा मिसा पूजा लिया लिउ लागु ख थुगु ज्याझो सुथालाको हने त स्थानीय बासी पाखे नगद रु 32,000 व भाइलाल महर्जन पाखे नगद रु 25,000 चन्दान व गु खसा नगद रु 46,000 उगु ज्याझो लैनीति खर्च न जुगु ख उगु ज्याजुले सकल भूति कया डिपी खल व पुछ पिन्त दसिपौ ल लागु खसा नापा लिउ व लिया लिउ ला पिन्त ठहे वइगु भाद्र महिना जुइगु नगा ज्ञानमाला भजन खलया वार्षिक साधारण सभाया ज्याजुले शिर्पा ल ल्यागु ज्याजोदु वंगुवाले ये या बसन्त पुरे नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पाखे छगु तजिको ज्याजो हंगुदो वे ज्याजोया छगु रिपोर्ट सोया दिस ठहे वंगु 2076 साल जेठ 9 गते या दिगुनु या बसन्तपुरे नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नि छकगु पलिस्था दि व पेकगु राष्ट्रिय भेलाया उलेज्या यागु ख उगु ज्याजो राष्ट्रिय स्वाधीनता व आन्तरिक राष्ट्रियता क्वाटुकेनु पहिचान नापया संघीय गणतन्त्र या नीति संघर्ष यानु व नेवा राज्य पालिस्थाय नीति पेकगु राष्ट्रिय भेला तालाकिनु धैगु मूल नारा सहित गोसा गोगु ख उगु ज्याजोया सभापतित्व पवनमा नियाना दिगु खसा मु पा कथ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्यजु पानसे मर्चाका ज्याजोया उलेजा यागु ख नापनाप तामाङ मुक्ति मोर्चा मधेसी मुक्ति मोर्चा महिला क्रान्तिकारी मुक्ति मोर्चा मुस्लिम मुक्ति मोर्चा बेपत्ता परिवार नेवा न्हेलुवा थथे थी मुक्ति मोर्चा या प्रतिनिधि तेसन भिन्टुना नोचु तया दिगु ख उगु ज्याजो नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा या महासचिव शिवश्रेष्ठ जु ढाका दिगु ख सोकुमी भाजुमेजुबी सिक्पिनसँग सोयाचना दिगु ख नेपाल च्यानल या ज्याजो वंगुवाले ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग वंगुवाले जुगु थी गतिविधि ज्याजो त रिपोर्ट मार्फत निवेगु जुई वहे कथ छिकबिन था ट्वाले थासे छु कथ या ज्याजो त जुई धुङकुगु वा जुई तेंगु दसा जिम द स्वापु तया दिस आ रासा ठुली थासी जिन थो ज्याजो पाखे बायावनीगु उजम फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस शुभ